Hai gengs, welcome back to our channel. Seperti yang kalian tahu, kemarin-kemarin Mama sudah bilang kalau Mama tuh pengen banget makan pecel, pengen makan sayur mayur dengan bumbu pecel gitu. Dan hari ini akhirnya juga terwujudkan. Terus pastinya pakai peyek kacang. Dan seperti biasa kalian pasti tahu kalau Mama ingin makan sesuatu itu maunya super komplit, kalau bisa direalisasikan gitu kan. Jadi makanya ini Mama jabanin untuk bikin peyek kacang sendiri. Ini Mama lagi dalam proses pembuatan si peyek. Tuh, luar biasa. Demi apa? Demi apa? Kayak orang ngidam, pengen pecel. Astaga. Ini dia bahan-bahan untuk bikin si peyek. Pastinya ada tepung beras, ada kacang, terus ini ada daun jeruk yang sudah aku gunting-gunting gitu ya. Ini tadi bekas kacang tanah, makanya ada kulitnya kacang di situ. Dan adonannya siap aku olah. Ini tinggal kasih bawang putih bubuk, garam, air, sama kencur bubuk. Terus masukin deh semuanya. Kalau mau kasih kunyit ya deh, aku kasih kunyit dikit ya biar agak berwarna gitu. Dan Mama tadi lupa ngabsensi telur, jadi kita masukin 1 butir telur. Ini mari kita cobain satu peyeknya. Mantap. Rasanya udah langsung pas gitu, jadi nggak perlu aku koreksi-koreksi gitu, gengs. Mantep banget. Nasi udah matang dan di dalam oven aku ada manggang ayam ya, ayam ketumbar, bawang putih ketumbar kayak gitu. Karena enak juga kan kalau pakai lauk ayam goreng kayak gitu loh. Tapi nggak aku goreng, melainkan aku oven. Luar biasa. Tapi aku sepertinya bakal kalah makan sayurannya doang deh. Sama bumbu pecel. BTW bumbu pecelnya ini yang aku beli di Amsterdam waktu itu ya, di warung Makassar. Mana ya dia ya? Nah ini dia. Pecel saus. Ini yang hot dan ini yang gak hot. Oh, mild ya. Ini untuk anak-anak, gak seberapa spicy. Aku penasaran banget. Ini masih ada namanya Toko Makassar. Harga perbungkusnya €5.25. Aku lanjut ngemil si peyek. Luar biasa. Aku demen banget dengan peyek. Tapi malas bikinnya. Padahal bikinnya super simpel gitu loh. Enak. Hai. Belajar bikin peyek kamu sama Mama. Peyek. Mantap. Mantap. Udah dia, tapi jangan yang pakai kacang. Dia keripik-keripiknya aja. Keras soalnya. Dia nggak bisa, belum ngunyah kacang dia.
Dan ini P yang terakhir. Nyam nyam nyam. Bentar lagi kita makan. Aku udah nggak sabaran, gengs. Habis nih, habis kering kerontang. Dan ini sebagian yang udah dingin ya, P-nya. Wah, lapar gengs, lapar. Dan ini ayam panggangnya, kalian lihat. Itu kuah ungkepannya mau aku tiriskan, lalu aku lanjut panggang dia sampai kuning kecoklatan, sampai enak banget gitu deh pokoknya ya. Titi. Pertama-tama adalah ayam panggang, ayam ungkep panggang, semuanya prosesnya di oven doang ya. Lalu ada peye. Mama. Dan yang berikutnya ada tada, ada pecel dengan sayur. Ini ada toge, ada buncis, ada kohlrabi, ada wortel, ada timun, dan ada sambal pecel yang pedas. Lalu ini sambal pecel buat kiddos yang tidak pedas. Ya. No pedas, itu nggak pedas. Lalu aku mau ngambil apa lagi ya, gengs? Aku lupa. Ah, nasinya. Sudah? Lalu ada nasi. Ini gimana kita ngaturnya ya ini? Aduh. Nasi. Tunggu. Sepertinya kamera kita kayak gini aja biar kelihatan makanannya di atas meja kayak gitu ya. Aku mau foto-foto dulu sebentar. Tuh. Wah, finally kita makan juga. Ini sendok buat sambal pecel yang ini nggak ada. Yumi pakai kecap manis. Nasi pakai kecap manis sama sayur dia. Peye. Tada, siapa mau ayam? Mama cuma mau sayuran aja. Oh, peye. Sayangnya ini nggak ada, apa namanya? Nggak ada tahu tempe. Minus tahu tempe, tau gak sih, gengs? Aku kalau pecel demennya sih pakai empal daging ya. Minat, aku nggak. Aku mau sayur aja. Buat Yumi mungkin dari abang kali ya. Tuh, kita tuang dulu dengan saus pecelnya. Tunggu, Bita. Wow, ini yang pedas ya. Dan ini piringnya Mama dengan peye, nasi, sayur, dan bumbu pecel toh. Gak sabar mau nyomot. Nah, sayurnya buat Yumi, gemüse. Enak. Enak, Yumi. The bomb. Yumi soll ja aufwachsen. Tuh. Tuh sayurnya udah ada. Iya, nyam. Enak. Iya, enak. Selamat makan. Selamat makan.
P-nya dulu dicopot. Papa sama. Die beste. Das Hühnchen auch? Erdnusssoße oder nicht? Ja. Normalerweise über das Hühnchen auch Erdnusssoße oder nicht? Sieht alles gut aus. Wow, Auch ein Hühnchen. ini bumbu pecelnya enak. Waktu di Belanda, di Amsterdam yang belanja ke toko Makassar itu, ini aku direkomenditin sama Bulik. Enak ya, kencurnya wangi banget. Wow. Ini Kocik nggak ada sausnya menta, kasih Kocik. Tolong gitu. Immer nicht die Soße. Das ist Erdnusssoße, was wir auch mit den Früchten essen. Und Gurke halt. Ja, nachzunehmen. Kamu kecap manis. Gute Mann. Oh, kamu. Darum denke ich mir, irgendwas fehlt. Der Mann ist. Delicious. Enak. Ja, ist auch. Udah bom. Selamat makan. Da haben wir schon gesagt. Na, haben wir nicht. Belum, sudah belum? Mama alleine da. Aha. Dann Mama ist. Ja, Schau damit mal. machen. Schau mal. Wow. The King Queen. Wait, I'm the queen because of the wallpaper. Ini aku kayak orang ngidam aja, pengen ini pengen itu gitu. Oh, panas. Hast gesagt. Anders. Ini bikin ayamnya super simple tuh. Aku ungkep di oven, terus ngeringinnya di oven. Kuahnya aku sisihkan, udah lanjut aku panggang dia sampai knusprik crispy kayak gitu ya, sampai kecoklatan. Mama, du musst es draußen verkaufen. Du musst es Verkaufen draußen. Ich habe gesagt, du sollst es draußen verkaufen. Das Essen. Ja. Du machst einen kleinen Stand. Schreib einfach irgendwas ab. Kata dua gadis, mama harus jualan makanannya di depan rumah. Und der Stand ist zum Beispiel jeden Tag offen, immer um 11 Uhr. Oder wenn die Schule aus ist, dann komme ich immer nach Hause und sage, Mama, ich will mal das kaufen. Leider, wenn ich da bin zu Hause, ist es schon aus. Wah, schon scharf. Pedas ya, pedasnya berasa loh. Ayamnya enak. Enak banget. Super gampang bikin cepet ya, tapi mikir mau bikinnya itu udah bikin puyeng gitu. Ngumpulin moodnya yang susah. Dan ini abang tadi baru dikabarin sama Mang sama Tua kalau opung buyut bakal kalau opung buyut bakal dimakamkan 2 minggu lagi, tapi itu pun belum pasti. Jadi beliau akan dikremasikan terlebih dahulu. Baru apa sih bahasa Indonesianya itu ya? Abunya itu nanti kita kuburkan seperti itu. Jadi sudah dikremasi, baru kita bikin upacara penguburannya itu
sudah dalam bentuk ini ya, abu ya. Biasa di sini memang standarnya gitu ya, agak lama prosesi sampai dapat jadwal penguburan itu lumayan lama. Ini si Opa bener-bener 2 minggu nanti. Setelah 2 minggu dia meninggal baru kita ada prosesi penguburan kayak gitu. The bom banget. Oh, schon wieder ein großer erwischt. Ini aku harus cari yang brand ini ya. Aku kurang tahu ini di Australia ada dijual apa enggak ini bumbu pecelnya. Enak sih. Was ist das denn? Erdnuss. Erdnussbutter. Nah, Erdnuss. Gimana, enak nggak? Das ist dieselbe Nuss wie bei Erdnussbutter. Enak nggak? Mittel. Mittel. Ini Mama, da fehlt doch was bei Gott. alles. Ya kecap manis. Kenapa kamu udah pakai kecap manis? Mau? Kakao. Ada kacangnya nih. Dan ada kacangnya ya. Udah keselak. Dan ini Mama puji Tuhan sudah masuk hari kedua, bener-bener nggak pilek, terus batuk sedikit aja kalau malam mau tidur. Tapi dia yang pas tidur malam mau tidur tuh dia yang banyak batuk tadi malam contohnya. Terus ya aku udah mendingan puji Tuhan, sudah enakan. Habt ihr noch Husten in der Nacht, Schnupfen? Na, also ich nehme. Ich in der Nacht, da muss ich die Nase putzen und husten. Ja. Ja, bei mir auch. Bei mir schon seit gestern ist viel besser Ja, geworden. das schon. Besser ist schon. Jadi aku nih hampir 3 minggu ya bener-bener ini belum pernah aku ngerasain ini, bapil, badan sakit, legrek, pusing, mual semua deh. Hampir 3 minggu. Terus batuk baru ini kayaknya selama ini ya. Aber Juni, du musst auch noch sagen, du hast ja gesagt, Juni hustet ja. Semalam dia yang sampai subuh, aku sampai jam 6 tuh nggak tidur gara-gara dia. Kasian banget. Ich huste nimmer. Gott sei Dank. Aber ich hab Kopfschmerz. Kopfweh meine ich. Jadi kita ini ya kemarin itu hampir 2 minggu, nggak genap 2 minggu ya, pokoknya mungkin ada 10 harian kayaknya ya. Kita tuh habis 10 kilo lemon, 10 kilo lemon geng. Jadi kita bikin di diceret kayak gitu, itu minuman lemon untuk 1 harian. Terus setiap kita tehnya teh lemon, jadi cuma air dengan lemon dan madu, itu aja yang kita minum ini hampir 3 minggu. So viel Kilo Lemon sama verbrochen in den letzten fast 3 Wochen. Ja, stimmt. Luar biasa. Tuh kita bilang apa? Makasih Mama. Sama-sama. Makasih. Dulu ya. Makan dulu ya. Betul ya. Thank you for watching. Thank you for watching. See you next time. Sarangi. 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 The bomb. Sarang Yumi. The bomb. Ich bin Wah, halt puas banget. Yang aku pengenin dari seminggu lebih nih. Nasi pecel. Habis pengen. Di belakang masih banyak 2 baskom. Hehehe. Lumayan. Gaya ini Mama mentang-mentang sudah nggak batuk,
Aku langsung selera makan kacang, makan goreng-gorengan. Oh, che sono te, tu c'è un po'. Dadah. Vatte.